najpre strateški projekti, a to je osnivanje fakulteta u gradu, nalaženje strateškog partnera za Tigar AD i povratak vojske. Što se tiče osnivanja fakulteta, znate da to nameravamo i da o tome pričamo već nekoliko godina. Mislim da je to istorijski važno za naš grad, iako se nekome čini da je Pirot mali grad i da možda ne zaslužuje da ima fakultet, ja upravo mislim obrnuto. I već smo razgovarali i sa predstavnicima univerziteta. Već smo pričali i sa ljudima koji vode ovu državu što se tiče ministarstva i što se tiče bivšeg premijera i sa sadašnjim premijerom ćemo pričati. Ja mislim da je fundamentalno važno za ovaj deo Srbije da u okviru univerziteta u Nišu ima fakultet tipa Fakulteta organizacionih nauka, zbog toga što će to preokrenuti tok odlaska mladih ka Pirotu. Pirot će biti grad u kojem mladi dolaze, a ne grad iz koga mladi odlaze zbog toga što moraju da se školuju. Sa druge strane, univerzitet u Nišu će postati komparativniji drugim univerzitetima, jer univerzitet u Nišu nema fakultet ovog tipa i mnogi mladi ljudi koji bi trebali da gravitiraju u univerzitetu u Nišu, a to nije samo Pirotski okrug, to je i Niški okrug, odnosno Nišavski, i celo Prokuplje, Toplički, i Leskovački, i Vranje, pa gore i ka Kruševcu i Zaječaru, odlazi u Beograd da studira ovakav fakultet, jer ga na Niškom univerzitetu nema. I ono što je pozitivna vest koju sam već i saopštio u prethodnom periodu, Senat univerziteta u Nišu je podržao naše nastojanje time što je doneo odluku da podržava otvaranje novih fakulteta u okviru univerziteta u Nišu. Ali nije doneta odluka o osnivanju fakulteta, tako da je aplauz malo prevrnjen, ali nadam se da će i toga biti. I naravno da ćemo se zalagati da sedište tog fakulteta bude u Pirotu. Ono što je takođe dobro je da smo već uradili predinvesticijonu studiju koja pokazuje da Pirot ima te kapacitete. Na moju veliku radost na javnoj nabavci je upravo Beogradski fond dobio taj posao da radi predinvesticijonu studiju, a u okviru projekta EU Pro Plus ćemo verovatno dobiti i novac za izradu feasibility studije, odnosno studije izvodljivosti, i sa ta dva dokumenta ćemo otići pred Vladu Srbije i tražiti osnivanje fakulteta.